Assalomu alaykum. Assalomu alaykum bir tuğandar. Aqto'yga xush kelibsizlar. Rahmat sizlarga. Mana iki tarapdan bir tuğandar kelib o'tirasizlar. O'zingizlar güve bo'lib o'tirasizlar. Qirg'iz o'zbek mana bir tuğançılığın ынтымақтуулығын dalildep Qirg'iz menen o'zbekning o'rtasındagi uylönүү to'yuna mana bul tarafta jigittin tuğandары o'tiradi. Bu yoqda qizdin tuğandары Rahmat hoş gelmişsizler mana Aqto'ga. Vaqtingizni bölüp kelgeningizlerge rahmat. Men bir sira sizlerge tanıştırıp koyayım. Biz kudalarыбызга tanıştırıp koyayım. Mına ol jerde aldıda oturgan jigittin çoң atalары, bir tuğandары, andan kийинки oturgan tayekeleri, andan keyin toy iesinin kesipteşleri oturат. Anın arkasında жээн bölölөр, өйдөкү жақта olsa жаштардын достору, туғандары oturат. Rahmat sizlerge. Ben bir tuğandar menen iltimas. Men özüm tuğandarmen söylüş olayın az. Emi toydu görüp atasızlar, emi Özbek, Kırgız ortasında tuğandar oturup men sizlerden suran olan jana belki joldaşta aytıp koyulaçı, o çoğun janından gelbeyle koysun ay. Ana mas болып келіп алды тоз сүйлеп баштачылы. Сайлия жеңе қаяқта сайлия жеңе. Қайсы тойға барсаң 2 метр ушул материал үшін ұрыс шығарады да. Ошондо қойдып қойғылачы кичинеме. Анан кийин антракка чейин ары бери баспайм, туғандарды айтып коелу, отура турсун чыдап. Ай жеңе. Айтам го, айтсам эле ушул тестенем сиздин. Баягы адатын баштайт да бул жеңемди ана ушул. Мына биякта туғандарын көрсө уят кыласыз сен мына. Отуруп алыңыз. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Rahmat sizlarga. 2 yoshni to'yga kelibsizlar. Bar bo'linglar. Qadamingizlarga hasanat. Hammangizlar o'ylagan tilak maqsadingizga yetinglar. Rahmat sizlarga. Mana biz bir tuğandar tanıştırıp qo'yayın. Buna aldıda oturgan tuğandar mana met oturgan mehmonlar qayerdan keldinglar? Şahittepe'den gelgen mehmanlar sizler mi? Şahittepe'den geldiler, sizler oturup şerde oturmuşlar da. O 10 tamandan Şahittepe'den gelgen mehmanlar oturuptu. Çap tamanda koca mahallesinden gelgendir. Sizler ha, rahmat sizlerge. Bar bolinglar. Kudayıma ming mertebe şükür. Aytmakçı şükürullah kana. Kani şükürullah. Sambi şükürullah. Pastayana toyda sen ham kayf qilib, to'polangni sen ham boshlaysan. Shukrlanib jim o'tiring, ukam aytib qo'yin o'sha. Senga o'xshagan bizda ham ikkitasi bor. Buna 3 tanglar o'zingizcha to'yni boshlab yuraverasizlar. Rahmat sizlarga, bor bo'ling. Qarshalinglar. Mana. Qo'l-chap qo'yasizlar, ha? Bor bo'lingizlar, qana. Mana o'shentib 2 taraptan ынтымағы qilib, mana hökmet dagı özleri qo'ldoo ko'rsatib, iki jaqdan uylengönderge 100 ming ақша beremiz sıylıqtı degen dagı mana shunda jariyalardı qilib atышат. Hazır anda sizlerden aldığınızlarga 2 taraptan atenesin, toy esi menen, toy esi Abdulda Bek menen bu yoqda Zokirjanды qo'l çavlar menen chaqirib alsak. Maestro muzika. Qo'l çavlar menen Abdulcan aka qallaysiz, sonilari sizmi, jiyanlar yuribdimi aka? Tog'amlar qana Rustam akalar yuribdimi? Hammasi maylaga to'yishmaga yuribmizlar. Pastki maydalar kelyaptimi? Yo'q, yuribsiz. Xatamizga hasanat, ko'rishganimizga mana shunaqa xursandmiz aka. Yaxshi yuribmisiz? Alayhissalom. Ha, bo'pti. Va tog'a 2 kun oldin nonushta qilib kelmadingiz-ku? İki gün aldığından işine kılıptı o, kemapsız o şuna süre yaptı ne öyle. 2 gün bundan işine kılıptı onu, o şuna süre yaptı. Sen de bunu menen gelgensin bu ya. Ha. 2 gün burada toy bergen turay kızını uzatıp atkan, şunda gelmey koysiz ko. Ama zor kayfiyatlar bo'ldi taga. Zor mana shu. G'ulomjon ukalarimiz kelibdi, mana zo'r oshbosi bor deyapti. Mana zo'r qilin. Shakar apti mayda to'g'rilab. Jizzani ustiga mana shunaqa namaga sepib borib zo'r qildi.
osh zo'r bo'ldi. Mayizdan qo'shib mana shunaqa osh qildik, tog'a. Menikini yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz bo'ldi uka bu yoqqa. Nima jana bizning kelinde uşuncha ko'p buzoq söyleyip ekan. Yo'q, hozir so'rab ko'rayin. Sizga nima deb 2 kun burdan ayvay yaxshi to'y bo'lgan ekan. O'sha men mayerda 5 barmoq yo'q, biroq ash qilishibdir. Ash qilib, bunday uylanmaga qo'chqardi do'midan oshlar bo'ldi, tog'a. Qo'ydin quyrug'idan ash jasabdir. Aş bergelganda bir öjerim ölgön beken burada. Yo'q, pulov jasabdir, pulov. Oşonda jana qo'ydin quyrug'idan jasabdir. Ayvay yaxshi jasadim deydi. Men o'z qo'lim bilan jasadim, menikini jebepsiz, bu dunyoga kelbepsiz deb atapti shunday. Shunday aytdi. Biz birovnikini jebeymiz. Yo'q, endi aytyapmanki, biz bergan oshni yemabsizlar-da, o'sha ashini. Ashini yemabsizlar, kemabsizlar deyapman. Xudangiz iltimos. Xudangiz so'rayapti. Kelinchagami shunaqa ko'pga gapiramiz, sizga o'xshab ko'pga gapirami kelinchak? U gapirmaydi u. Indamaydi, jim turadi shu. Boliq singari turadi, buni shunaqa. Shunaqa turadi. Yaxshi, rahmat. Shunosidan shukur. Geliningiz o'yinchiq bayda ekan, ham baladan zavist etadi. Uylanganda sraz boshdan qarmay, tilidan qarmash kerak. Xudoga shukur, Xudo o'shanday bo'lsin. Shunaqa. Rahmat, to'yingizlar qut bo'lsin. Sizga ham katta rahmat. Bar bo'linglar. Siz ham kam bo'lmang, sug'asiz, nam bo'lmang ekan. Rahmat, katta rahmat. Mayli, rahmat. Sizlarga hasanat. Rahmat. Keling. O'ting, tiyoqqa o'ting, to'rga o'ting, ha? Cho'p tomonga so'tasiz. O'ng tomonga keling, o'ng tomonga bu yoqqa o'ting. O'tirish va Sizga ko'k chaymi, qora chaymi aytib qo'ying. Nima deysiz? Choydan ko'k chay aytiraveramiz sizga. Bo'laveradi, hammasi ko'k chaymi, qora chaymi? Xudoga chay aytirib qo'yinglar. Bu yoqqa non berib qo'yinglar, jeb tursin. Qana, emi bu yoqqa 5 enenin butunun aldında degендей enekilerdi bu жаққа chaqirib qo'yinglar, maestro. Bichna muzika berib qo'ysangiz, qudag'iylarni to'sib olsak. Rahmat maestro. Men tushunmayapman aylanayın. Voy, so'rashyapmiz, Xudocha. Uchrashuvda bunday ikki qo'l bilan birday qarmash kerak. Men birdan qarmayapman-ba. Bu chaqda o'ylab qo'yingchi. Yaxshi. Yaxshi keldingizmi charchamasdan, Xudo? Men ne deylim, ne qilalim? 2 yoshdan baxtisi uchun mana hukumatimiz da ушуну o'ylab, mana 100 mingdan aqcha berib atibdir, o'zbek qirg'iz uylansa. Ki ardada emas, biroq hareket qilishimiz kerak to'kasda. Baldar baxtli bo'lsin. Voy, bo'ldi. Voy, muncha qo'polsiz. Ayvay, yaxshi, figurangiz yaxshi ekan dedi. Kelingizlar ham o'rdingizlarga, argimizlar, kelingizlar, avishqangizni janna o'tirib olasiz. Rahmat. Qo'l chap qo'yingizlar, mana o'shantib qudag'iylarimiz tag'i kelib qoldi. Yaxshi bo'ldi. Yemi ulug' saat bersangizlar. To'y esi, ulug' saat beringiz, yoshlarga. Iltimos. Xudo. Gapirma. Xo'p bo'ladi shakarim. Yaramas gapirma. Xo'p bo'ladi dadasi. Xudoga 2 yosh baxtli bo'lsin. Aytganingiz kelsin, Xudo. Gapirma deyapman, harami gapirma ko'p. Bo'pti, dadasi, nomuncha baqirang. Gapirma. Eldin gözünçele oy saplap kalasınlar. Betin tutup ayayım ya. Qo'ymay. Gapirmadim. Men o'zimni jabalmaysiz sen. Ular nima o'ylayapti dadasi? To'y esizlar. Toy bo'lganda shuni qilib yaxshi bana keyin. Gapirmadim menga. Anımsın nesi? Al. Bo'ptur, bizden de bir gapirma. O'sha belek. Tushunmadi. Yoshlarga bir gapirma berdingiz, ha? Gapirma deydi. Tushunmadi, dumboq. Anda ulug' saat bersangizlar yoshlarni, ha? Aytib beraylik. Keling, chaqiring. Qana 2 yoshli o'rtog'i, maestro muzikangiz tayyor bo'lsa 2 yoshli o'rtog'i qo'l chavlar bilan qarshi olinglar.
Rahmat, rahmat. Mana 2 жаш. Нике кайып, анан насип кайып деп коет экен. Мынакей, нике буйруп 2 жаш кол кармашып турмушка кадам таштап атат. Бактылуу болгула. Насип кайып деген мына ушул жерде бардык бир туугандар, 2 улуттун бир туугандары келип, мына ушул сиздердин тоюңуздарга насиптеш болтат. Эми келиңиздер, ата-энелердин батасын алып, ушул кезге чейин сиздерди тарбиялап өстүргөн биринчи мына ушул өзүңүздөрдүн ата-энеңиздерди карап туруп, бияка бир жүгүнүп коесуздар. Кана кол чаап туралы. Эми бияка маэстро рахмат. Маэстро бияка музыканын кереги жок. Биякта өзүбүздүн музыкабыз бар. Салам, салам, келин салам. Ата-энеңизге битта салам. Лакалакадым, лакалакадым. Жим отур етем. Эми тойго келген бир туугандардан бата алыш үчүн сиздер болсо келин жүнгөндө бактылуу бол, алдың жалгасын, жобосо ат душу деп тургула. Кана келген бир туугандарга бир таазым кылып коюңуздар. Маэстро музыканы берип коелу дагы. Жаштарды ордуна узатып коебуз. Жаштарды ордуна узатып коебуз. Бактылуу болгула. Эми тойду биринчи бир туугандар мына келип баары отурушат. Тойду ачып беришке той ээлерин келиңиз. Абдулла ака, куда? Келиң. Куда келиң. Битта ширин сөз габеңизди айтып турасыз, яшла. Айналайын. Бактылуу болгула, көп жашагыла. Эңкейгенде 2ден, тоңкойгондо 9тан болуп турсун айналайын. Ушу балдарыма деп ушу үйдүн ачкычын берип коеюн деп атам. Үйдүн ачкычы, кол чабуулар, үйдүн ачкычы. Мына карачы. Азыр ата-энелер бардык нерсени даярдап коет. Бул азыр жаңы салынып аткан үйдөнбү? Кайсы? Бул ачкыч жанагы жаңы салынып аткан үйлөрдөн. Жок, өзүбүздүн үйдүкү. Балдарга мурас кылып калдырды. Кичүү балаңыз мурас кылып Биз калдырып. менен жашайт. Ачкычтын мага эмне кереги бар? Анан бияка подарка кылып атырсыздар. Кемпирөкөбүз тияка кетип калабыз, жакшы. тияка кетип калабыз дегенде. Балдардан убагында кутулуп коеюн деп аткан турбайсызбы? Убагында кутулуп коеюн деп атам, булар менден качан кутулат билбейм аны. Рахмат. Мынакей, жаштарга алып коюңуздар. Рахмат сиздерге. Кол чаап коюңуздар, мына ошентип жаштар үйлүү болуп калды. Келин куда. Сизден. Мен бияктын сөзүнө баары бир түшүнбөйт экенмин, отура бербеймби? Жок, туруп турушуңуз керек. Эме кичине эме болуп калат эми. Жаман көп сүйлөйт экен да. Жок, мен түшүнүп берип турам сизге. Endi nima deymiz endi? 2 yosh baxtli bo'lsin. Hamisha hamma vaqt bo'linglar. Rahmat. Xadamiylarga qasanat yana bitta. Kam bo'linglar. 2 yoshga bog' tilayman. 11 ta bola noq tilayman. 10 tasi futbolist bo'lsin va bittasi varatarist bo'lsin. Kam bo'lmanglar. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Kudanın bu kanda aytkan aylanayın. 11 balalı ol. Bağırı top oynap ketip kalsa uyda iş mi ne valat aylanayın? Endi bo'ladi, Xudo. Ungacha siz turasizmi, yo'qmi, Xudo biladi uni. Балдар көп, небереңиз көп болгон жакшы да. 10 баласы ар бири 3төн ар кайсы партияда болсо сизди нормаль баг болот. Эч бир жойт этпейсиз. Эми тойдун шааниси. Башында кичине бир аз бийлеп коюшуңуздар керек да. Мына. Davradami? Davraga tushmang, u Davrani olib beramiz bu yerda. O'zimizda qolgan o'ta. O'zingiz boshlab berasiz. O'zimiz Endi, rahmat. Qara o'ynab qo'yinglar. Qarsaninglar, qo'lcha turasiz. Hop. Va mınakay. Kıstır dep koyat mına. Xuda. Kıstırıp koyuş gerek. Xuda özü var atat. Rahmat. O'run alыңыз, rahmat sizga. Katta rahmat, bar bo'lin. Hamisha katta. Ema.
Kechiresiz. Kechiresiz. Акча бийлеп атканда кыстырат. Siz алып алдыңыз го? Men kıstırgan jokmun. Men maydalattım. Ha. Nega maydaladınız? Ay, jana terden su içip alayım desem mayda çok dep koymadı o. Boşuna maydalattım. Oy, ayaktan satayım ne kılasız? Kıstırganım çok, pistanday sat çok. Jo, siz orol belengіз, master çay bekер berip atpayım. Al, oturыңыз yana. Rahmat sizga. Tushunmayapti shekilli o nima qildi? Rahmat. Rahmat. Og'zingni buza qo'yaman. Rahmat. Kechirasiz, iltimos. Bizga o'shanaqa salt. Ha, bo'pti. Tushunamiz. Keling, Xudoy. Keling. Kel qo'yasiz qana, kel qo'yasiz. O'rtaga kelib qo'yingizlar qana. Hozir munda qilali. Hozir ikki Xudoyning o'rtasida bi konkurs bo'ladi. Ukaxon, mana izdan havasni eshitmayapti. Hech narsa o eshitmayapmiz. O bir bala bormi yerda? Maestro monitor. Monitor berib qo'yasiz. Aha. Qanaqa bo'ldi? O Xudoning qulog'i sal qatura. Day, berib qo'yarsiz. Hopslar. Qana? Beringlarmi yerga zo'r qilib. Hozir sizlarning o'rtangizlarda bi konkursin qiladi, ha? Ham bir to'yning sha'nisi bo'lsin, yaxshi priz bor, ha? Siz boshlab beringiz. Qizimizni endi beryapmiz. Jon bermay, qiz bo'lmaydi demoqchi. Jicha gap aytib borsam nima deysiz? Пожалуйста. Xilola. Ko'p gapirma. Dadasi, oxiri qizim o'zim tuqqanman. U gapirib qo'ysam nima bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar to'yimizga. Mana bu qizimiz Xudo xolasa 35 ga chiqib, mana kuyovga chiqyapti. Xursandchiligimdan kuyovimga 40 kun 2 mahal ovqat olib kelib beraman. Rahmat qizim, baxtli bo'ling. Xudo xo'shganni odam ajratmasin. Xo'p, baxtli bo'ling kuyov. Rahmat. Xudoyingiz aytib qizimiz mana o'shintib 40 ga chiqqanda turmushga chiqib atat, Xudoyima shukr deydi. O'shaning uchun qiz turmushga chiqqanda bularning salti bo'yicha 40 kun uyga kelib turatgan sizlarning uyingizlarga. Nega? Qizing ko'rgani kelib turatganda. Kelaversinmi? Oy, 40 kun gelip bizim uyda jatatmış. Kelib turaversinmi? Tamada yigit ko'rgani ko'rmaydi. Ovqatni beradi, qaytadi ko'chada. Unaqa emas, to'g'ri yetkiri uyga gapdi. To'rt uyga jatamiz deb o'tadi Xudoingiz. Nima qanaqa? Biz barasida 4 uyga jatamiz 40 kun deydi. Kelaversinmi? Bular kvartiratlar biken. Yo'q, bularning salti bo'yicha biroq yaxshi yeri bor ekan, 40 kun tamog'ini o'zlari olib kelayotgan. Ertamen bu obed, ujin. Mayli. Tapçam boş. Mayli. Rahmat. Keling, sizdan kichkina bir ikki o'z so'z, ha? Yeme baxtlı olsun. Oşol kız qale. Biz uşulardan baxtısı üçün jaralganbız demi. Bular baxtlı olsa biz baxtlı. Rahmat, aytganingiz kelsin. Anda bi konkursun boshlab qo'yar. Siz o'zingiz boshlab beringiz, ha? Endi. Iltimos. Keling, men aylantirib qo'yaymi sizga? Indiyskiy kino bilan ana. Qo'lchab turasiz qana. Men Jimmy o'ldirayni. Qo'lchab turasiz. Bajardim. Hop. Qana qo'lda turamiz. Rahmat.
Maestro rahmat. Құда. Шынақай болып отырмайсың. Rahmat. Бері кетмен дадасы кешіресіз. Тоқтат ей. Ойтығы билеп атсана мен қала бермек білем. Сілер билеп атқанда менің көзім жаман қараңғылады да. Ашынақа билейсің мі? Құда қичасына билемейсің мі? Қорен? Қызымыз бір күнерге тегепті. Rahmat. Құдачаны бейді көрдейіз, мана жынаға дүммелерді айландырып. Ашынақа билесең өлесің мі? Көрдің мені мақтап атады. İflas, kapırma boldu, ağzını yere koyalım. Мынаке, тияқтан мақтан отат мына. Мұны билесең болмақта. Сіз біз ұрышып отасыз. Тойдың шанысын кетіріп атпайсыз бі? Азы мына алдыда отырған жігіт, беркел. Жоқ, бияқ. Жоқ, тияқтың арқын айтып отам. Бияқ, кел. Бол, бұл жерге. Мына берге чаға. Мынаке, бияқ ел жақты қарап қойың мына. Елдің арасынан шықты мына. Өкіл атаға қол шағып қойғыла. Өкіл ата. Балдарға тілейіңізді айтып қойыңыз. Эми балдарға ағаларым бақытты арайлы болсын. Құдағилар жақшылап тауышыптыр. Тауышқандар бақытлы болып, өмірлер ұзын болсын дағы. Ардайым үшінтіп билеп, ойнап күліп жүрісін. Padarkası kanı padarkası. Подаркасын азы іздеп айтмастық басы. Қана белек. Мына уже сразу чөнтөгінен шығарып беріп отапты. Майдасы екен бияқта. Maydasını izleyipti maydasını. Крупныйрағын. Қомап шекілі. Чөнтөгі көп екен құданың. Анаге. Деге жаштарға бар беріп қойын, рахмат. Өкіл атаға қол шағып қойыңыздар. Рахмат. Мынаке. Семейный бюджеттің башталышы. Құрбал болсын. Ақшаны ал, Құдай алдағыр. Қана емі мүмкін болса 2 жаш мұндайрақ келіп қойғыла. Ортарақ келіп қойғыла. Бияққа келіп қойғыла. Бері жақынырақ келіп қойғыла. Ке қызым, гүлің беріп тұршы кер. Жаштарға қап келдің де, рахмат, өмірің ұзын болсын. Сіз үшіндай тұрып тұрасыз әме, қағда салт бойынша келіншек. Бияққа келіп, мені қарайсыздағы 3 дегенді ырғытасыз. Тұрмышқа шығалек қыздар бар бі? Даяр тұрыңыздар. 18 жаштан 32 жашқа чейінге тұрмышқа шығалектер. Келіңіздер. Тартынбаңыздар. Қана даяр тұрасыздар әме. Мен 3 дегенде ырғытамыз. Маэстро музыканы береміз, біз қол шағып тұрамыз. 1, 2, 3. Маэстро музыканы береміз. Жігіт сен емне адашып алдың? Tamada. Keginki başamba aşı bola erge tegen şekilli geldi. Рахмат. Үйленесің. Айырмасы жоқ, ешқандай немес жоқ. Қана келіңіздер, құдағилар келіп қойыңыздар. Туғандар, 2 жашты жашына қағылып ұзат үйрелі. Қол чағыңыздар менен, енелері менен чоқ ұзат қойырелі. Маэстро музыка менен 2 жашты ұзат қойыңыз. Қол чақ ұзатауыз. Рахмат. Бір туғандар сіздерге де рахмат. Тойға келгеніңіздерге рахмат. Абдан жақшы той болды. Тойыңыздар құт болсын. Абдан жақшы той өтті. Еме, жана мен тойдың башында айтайын деп, сіздер тоймен өсіңіздер, алақсып қалыңыздар. Шул 2 елдің ынтымағы үшін деп 100 000 сом ақша өкмөттен айтылғанын ұқтыңыздар біле? Телевизордан беріп атқанын көргенмін мен. Men görmedim ama fakat eshitdim. Ошо 100 000 сомду мени бериби деп, шу тойго мени да тамада кылып жөнөткөн. Анан ошо 100 000 сомду бериштин алдында кичине сиздерде сөзүм бар эле. Эми эсептүү дос айрылбайт дейт. Кичине мындай эсептешип алсак, мен эмгегим жөнүндө. Тамадалык кылган. Тамадалык кылганыма кичине акчасы. Кудай илтимас эсеп кылсак кылайлы. Ya ben körgen memesine mi çakırma gelmesin? Yok.
Men de çakırgan yok. Yok, sizler çakırgan joksuzlar. He. Men ошол өкмөт тарабынан келип өткөрүп берип атам сиздердин тоюңуздар. Бирок мен эмгегимди берип койсоңуздар дейм да. Emge, bela. Janağı 100 bin kança ola demgevin? 10 ming so'm bo'ladi da. 10 bin son bala. Ana bирок kechirib qo'yasizlar. Ne mağıl? 10 bin somun alıp kaldı 90 binin bere ver. Жок, кечирип коесуздар. Бирок 10 ming bir toyга да, бу жерде 2 toy биригип атат, 20 болуп калат да. 20'sini alıp kaldı 80'in bere ver. 20. Kami yok mu kami? Kami. Kami. Keski sağda kılın keski sağda. Эми 2 ta toy bo'lyapti da. Kami deyim. Citça tuşuyor uyga citça. Anda mayli. 15 ta. 15. Aha. Siz 15 dediniz uyga. Aha. Ana. Esepke toğru olsun. 10'a berekez. Bol mu ka? Bor da içine. Bor da Yey kolum. Makul. Böyle kuda böyle koyun bana. Makul. Ana. Oh. Ya kuda. Ona gaz bölmeydi. Uyat boladı. Bana gaz boladı bana gaz. Onun alıp kaldı 90'in bere ver. Meyli 10 bolsa 10. Meyli baldar baktlı olsun egisi. Men jana 100 mingden 10 ming so'm alып keldim lan, ошону өзүм алып кала берейин. Nege? 10 ming so'm эле берген да. Nege? Üstü atmasın bu. Жок, калганын кичине мындай 10 mingде мен небереле болосуз го? Ошондо 10 mingди беребиз. Чөрөлүү болсоңуз да 10 ming бересиз, бер кутулабыз да. Ay, buna gaz ketmeydi ki. Momiydi buna gaz. Ağa şeyin acılaşıp getsem ne olur? Ha? Аны билбейм го, бирок. Билбейм, бирок мага ошондой дешти да. Cemeli, alın şunu ödeme. Kokustan 500 bin Kırgız, 500 bin Özbek üylenip alsa pulun harceti mi? Эми 10 mingden берсек жеткиребиз да. Ya biz Sırası berбейбиz да. biz sunak alırız da çok elere. Uşunun argay biz aldık, opşu oyuz kadalbayla baldan suyuşup kalganından kuda soğuk bolmadı. Aytıp koy çelele, bağırdığın ele uşu uruşkan kadar akça vereversener, ayrek talkalagan kadar akça vereversener, bıçaktaşkan kadar, atışkan kadar, çatışkan kadar vereversener bileyim neler. Uşunun bağırdığın ele akçam bilen hesapteysinler bizler ha. Жок, азыр Mınday kılçaylaran, degele bizge akçasının da gereği yok. Keremez. Başkasının da gereği. Keremez. Mınday kılçay, verek balalar. Ben buna onu mınday kılgın. Kuda. Puldu beri. 10 bin öz olsun beri. Abar versin. Aytık. Algam yok. Aytık abar versin. Canağı bere turgan pulun, canağı Megakom talaşvatkanlar kapar berip koy, makul bu? Aşılar putuya turu alsın. Yudakan bir kere kıyın oldu o şey. Buna onu da mınday kılıp al, makul bu? бул магабы? Sen tek kapar ber, balkim uruşup kalganlar bolsa eldeşip kalganda cavasınar. Bana kağlayalım bana. Bana ne ağaç var ülke. Sana parlamentte bizdekilerden bir hektar üçler yürüp taşlar gibi eser. Rahmat. Kuda buna onu verip koyun buna onu. Ben bunu mınday kılıp baylamam. Bunu ne kılam? Ya bunu mınday kılasın. Erten şaylığa baştalsa onu ayrı baktaraklarga ilesinger. İlesiler ha. Buna onu koy, sana vergende kudama verip koyunum yaksa. Bu? Tuğra kılasın bunlar kalpaktın tenge uşul. Kırgızçala söylerdi kızım bu kuda. Murdala kalpak yiyip koysunlar, murdala söylemektim ben. Çıkıda